a home church. We are always welcoming you. We will always be welcoming you here. Amen. This morning we know it's Pentecost Sunday, and so we are just thankful for the Holy Spirit. Right? We are nothing without the Holy Spirit. In 2 Corinthians 3 verse 17 it says, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Amen. Amen. I believe tonight we have the freedom to worship Him, the freedom to give Him praise that He deserves. Amen. Because without Him we are nothing, right? Without the Holy Spirit, without Jesus in our lives, we are nothing. And so we're just going to sing a song just to welcome the Holy Spirit this morning. And if you feel like standing and praising with us, you are more than welcome to do so. All of you that are tuning in, thank you for tuning in. We pray that you are blessed in Jesus' name. We are in your
ia. Awa e pau leo le tau langa I le ino sia ina le tua. O le loto ua whama o lalo. O le loto ua matete ia te oe. E awa ia te oe. O na lau upu tama. Lau awhionga pa ia ua mātou tali tonu e ai le mana. E suia I o mātou o lama. E aluatu e le fo I fua. E whai alawa le mea e te whila ngalo I aita. Pa whetai lau whamaoni. Pa whetai lau alofa I e mātou. Pa whetai a nganga pa ia ua mātou la mona ina oe le mene. Pa whetai lau awhioanga te mai. Awa e pei o le whaisa lama o to tonu I lau awhioanga e maua ai. Le while mu. Ai maise o le oli oli te mai. Le oli oli leo a whai man mātou malosi te mai. Le ui lava o la ngona le vai vai. E ui lava tele o taimi e whamaoni o isi taimi e le whamaoni. Ai le sui ai lo whamaoni le tua. Wa mātou o mai e if mātou I ate oe. Wa mātou whape atu. Ia I ate oe le vi inga le tua. Ia I ate oe le vi inga tau. Wa māngalo mai le tua I o mātou sise. Mātou soli tu la fono, mātou a mio le ama le tua. O anga sala uma le tua. O mātou whamau halo atu I ate oe. Le loto whamau alunga. Tele o taimi o le whapalapala ma le whatala lei lo malau. Ai a mea nei tai au le atua. Mātou te ifa tua I ate oe ma whape atu. Le atua hai. Alofa mai. Whama ngalo I o mātou anga sala. Whama ngalo le atua I mea mātou te māwhau whau iai. Mea hoto tonu I o mātou hoto. E lilo le tangata. Ai le lilo I lo sila whanga le tua. Mole mole tama ia whawhau ina o mātou mawhau ia fufulu mai mawhata ele mai le mana o roa nganga pa ia whaia se loto mama le tua whawhoisia mai se loto mau le tua e mawhai o le mātou au nātu ia te oe I le nganga ma le whaemau au alawa nei a meseina lo a nganga pa ia ia tu mau bea le oli oli tanga le atua lo whaola tanga I e mātou so se taimi e poto poto ai lo whanau le atua le tatalo lava lea ia atangia lo mama ia whaia lo fina ngalo I le lalolani e peo na whaia le la ia e whaonga ina I mātou le atua Au mātou tā wai atu I ate oe nei tai au le atua I atalia le mātou ni inga. Le mātou taulanga o tuina atu I ate oe le atua. Ia avea o se taulanga e mū, o se taulanga e manongi, o se taulanga e paia, o se taulanga e mānia e losi. Ia e whamanbia mai e mātou. Papatiso ina I mātou le manalo a nganga paia. I leina o nei aso, au aso uma o mātou o langa. Whai o na mātou whai ai lo ngā renga. O mātou I loa I le mawhita whita, I leo le manosi. A o loa nganga mātou te whai ai nei. Whamanbia mai oe le mātou mawhitanga nei tai. Sila fia mana o ngā whapitoa, mana o ngā ese I tōna nei whame. Awa mātou I loa tama. Oe lava o le atua e whai me mawhai. E le aise mea whaingatai o whina. Whawhelo ai oe tama e tu samalo whina ngā. Tālo fo I lo whamalo longa le atua. Tālo mo nisi e bana o mia lo pa I atu nei tai au. Tuina atu ai dar whapea fo ia mata aba I le nei tai au le atua o mātou. Tuina atu I ate oe I le swafo Iesu ke riso tama. O whalawa lava ua mātou maloloa. Ia e pa I ane pa I fotama. Au ta oto lia I tonu a whananga se ngase ni aso ia pa I atu loa nganga I ate. Maua foi le file mu le tua. Leo leo ina I o lato loto ma lato mawhawha. Ia lato whatua tua bea I ate o Iesu. Ma so se tasi le tua. Ta mama tinama tutua le tua e mana o mia lo whanalo loma ne tai au. Ia matua whamanuia atu le tua. Ia whamanuia mai le mātou tapua inga te aso. Anga
Anga le lei oe tamase taini mato te whaalongolongo i lau o le atua. A fio mai oe anganga pa ia. Tai tai oe. Hailo fina ngama. Whakupula ina mato loto ia mato e loa manino ma muloa i le lei le atua. Lo fina ngalo moi mato. Manuia e worship team. Tu mau bero faunga ia ina tō le atua. Ia whamuhu bea le mea lofa le atua. Whaunga ina muhu e malomi ina le atua. Mau bea whamaro longa tino. Ai sili ai le amanga la mekare sia ma le le mai o e tamaha. Ma so se tasi o lo mata mai nei tai au le atua. Ia o atu lo anganga ia i lata. Whaftai le atua i lau whamao. Whaftai lo anga le lei. Whaftai mea uma o e whau. Ia tu mawatu ia te oe lo lava vi. Nei maso. Ia o e le whababau la. E le swafo Yesu. Amen. Amen. Poi sono affascinato le Thank you for your heart of worship this morning. You may be seated in the presence of Take me neo and take your time to fly. Now what's where you feel to e pe ona tau whai atu telo taimi o le whoai I le loto malie, o le sfuluai o le mea o ina le upo le tua. O le whamanuianga la e a o lai ate oi. O le mea le fia baba ai ai le atua o lo usustai I ate ina. Na o le sire vaenga o le tato au nanga I le atua. E whai mei tu se whata oto e tolu, whai mei ia atu ina atu, all of our first fruits, all of the things that we have, we need to honor God with them. And when you learn to honor God, God will honor you. He will honor you with strength. He will honor you with life. He will honor you with the things that you need, that you can live in this world. Amen. Amen. Thank you for partnering with us. Thank you for your giving to the Lord. May the Lord bless all of you. Those of you who are tuning in online, there should be a link there so that you can give online. We just want to say thank you for partnering with us as we build the ministry of God on this side of the world. May the Lord bless you. Yes, Jesus. Yes. Yes, Jesus. Yes, hallelujah. Yes, Bye.
Ja, ia le tua le foi tu no aso. Talo fatu le malu tanto le sia nei tau. Su foi io lo fai bueno. E se foi lo tanto mati now tanto fana to bo ya. Malu la ben fana si le tu nei tau. Tai foi lo tanto futa foi ya, mas su foi fai out. No tanto le sia foi the Oceanside Vista ya, suna ainga le Vito. Fatua ya sampai nei tai au. Tala fatua le sofa mema o Yesu Kristo faita to esa mina ni aso. Ero I lavo fa mo ainga. Ama mo fa pene. O fai le tu tanto te mafutai na te lea. Fatua fo ya fili o faita to mafuta nei tai au. Ya. Wa ta ua lava o yo o se tasi foi ainga e kalesia. Ya fatai le tu ya no fa pene faita to mafuta ya. So se tasi lo afesi mai au whainga malanga mai Las Vegas, pe foi Oceanside, California, ia nato te patalo fatua ia to nei tai au. And anybody who's visiting for the first time, we want to welcome you in the name of Jesus on behalf of our church. We want to greet all of you and thank you for being here and making yourselves available as we worship God this morning. Say amen. E tu male tu alo na lava ina nei tai au. Aftai le tua I tato au ia fone nei aso whapitoa. Le aso whamnatuina e kalesia uma o le lalolani, o le aso sa, o le aso Pentecost. Au tato iai nei aso o se aso e whamnatuina e le afio mai o le anganga paia. I tangata iutaia ia o se tasi leo tau sabinga o lato e lato whamanatu ia le harvest o le sereselema. Ai lato te le iloa I a tātou ai e tangata kerisiano o le aso lea e lua me whamanatu ai e le matana o le awhio mai o le amanga paia a o le aso whanau foi lea o le ekalesia. Le aso lea na whaatulanga ina I le ekalesia le na whaiatu Iesu I ona au so aua nei o tau tuua Jerusalema ia o tau whaataritagi I le anganga paia. O le tāu o le tāna leo Iesu, langa I le mawhainga whaatu langa le kalesia Iesu ke riso au noa ma le fio mai o le anganga paia. Ma peo se langona nā nei tai au le a tātou talatala noa I le tāua o le anganga paia. Pa eo foi sauninga whapea a matana whaarongo a makang whakangisi ka ngaka wa tangi a we e pei o kau fefefe ka kou. Mele wa iai pei wa masalo salo e pei wa o isi kaimi o le borderline e tau we mo e whapea o a foi meo kukupu I ngei whiwhinge. Au te whia manao e whailoa atu I te oe. O isi a ngai o inga o le anganga paia pe a whai e whaatanga e tātou le ngā luenga o le anganga paia. Ala mo kele o kaimea ka ko ke le malama I wingo le anganga paia le ngata I lea o ona ngā luenga. Au nei la tai au te whia mnau e whamawhaina le aso nei ia e aluese nei tai au wa iaiso malama I le wingo o le tangata le ingoa le nganga paia le ngata I lea o ona ngā luenga e whaia I le nei vai tau lo tato iai. And so sometimes, like I said, the day of Pentecost is a day that to Jews it was another festival. A time when they celebrated the first fruits of the harvest. But for us in the book of Acts chapter 2, the day of Pentecost means two things. The outpouring of the Holy Spirit and the birth of the church. And it is clear here when Jesus told his disciples, do not leave Jerusalem until you receive the power of the Holy Spirit. The key here is that Jesus understood the church cannot be established until the Holy Spirit arrives. Because when we do the work of God, it's not by might, it's not by strength, it's not by wisdom and knowledge and understanding, but it's by the power of the Holy Spirit. A lot of times, the Holy Spirit is often misunderstood. To the point where when people start crying and wailing before the Lord, we second guess and we question what is going on. Sometimes even to the point of being ashamed
of what's happening. But I want to tell you this morning, once you understand the person of the Holy Spirit and the work of the Holy Spirit, you will no longer look down on the moving of the Holy Spirit, but you will accept it and allow Him to do His work within the church. Because the truth of the matter is, let's be honest, especially in churches that are under the umbrella of Pentecostals, we hardly see it. Because many churches today, we're starting to shun away from it because we don't understand these things. But today, I hope that I can give you just a little bit, just a few things that will help you understand and be comfortable with the move of the Holy Spirit. Say amen? John chapter 15, we're looking at verses 26 and 27. And yes, we're still continuing in our Abide series. And it's fitting because even when we abide in Jesus, you cannot abide in Him if the Holy Spirit is not working within you. And so here we're at the end of our chapter 15, and it's the perfect timing. We arrive at this moment, right at these scriptures, right on the day of Pentecost, when Jesus is speaking of the Holy Spirit. Johannes 5, Tau pe suna lima fai upe lua sun maleono fa malmole. Tato fai tau fa atasi, tato ngana fa Samoa. Lua sun maleono, lua sun malfitu. Ya ona o fai tau linale ya tato ngana fa Bertania. A fai o mauva au mai viele tua. Tato fai tau leo tele, fai tau manilo. Fai upe lua sun maleono, mal lua sun malfitu. Fai tau ia. But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will testify of me. And you also will bear witness, because you have been with me from the beginning. God bless you in the reading of the Word. Today, I want to speak to you on a subject that is stated in one word, or in one phrase, the Holy Spirit of truth. The Holy Spirit of truth. Le neitaiao te fia talanoa tu sem tau pe ua fau puina whapea o le ananga pa ia o le upu moni. O le ananga pa ia o le upu moni. Say amen? Leo le tamwhai atu o leo lo tato iei le aso Pentecosto. O le wingo le upu lea e limas fulu aso e te maitau mai le seta se o mai aso nei le vale o le seta mai aso nei e limas fulu aso e maitauina o le aso leo o tau e tangata iutaia o se tase o tau saminga e whamanatu ai le seselenga. A leo tato iloa e ese le aso lea mo tangata talitonu umaiale i le atua. O le aso lea na whai atu a Yesu ia o tau whātalitali a o le tuua Yesu Jerusalema ai whātalitali i le awhio mai o le anganga pa ia e whai mafsoso ani ia te oe o ia foi e tupu mai a i le upu moni. Wait on the power of the Holy Spirit. Don't do anything but wait for His power, because without His power we can do nothing. Sound familiar? Jesus said that anyone who comes to me must abide in me, right? And those who abide in me, I will show him and reveal to him everything that is in my will. And then he says this line, apart from me, you can do nothing. Ai whapena foi o mono Yesu I no tōtū mai nei oti o whai atu I o so awa lawa nge konga yoi sa pūse loku awa nge ka lai awa nge iau whiti se mea whakalitali se a whio mai e mana le mana ia e sa mana hino o tō e whai o tō mamoli mau o Yesu Christo.
Elola yo mai laso ngai yo mai lava tu nei tu na laso o lo ma lu e pele na paia. Even if it's hardly seen within the church, that does not change the fact that the Holy Spirit is still working today. That's why it's important. That's why it's important. Why do we celebrate the day of Pentecost? Because we need to remember this is the birth of the church. This is the key to the beginning of the church. This is the key that will sustain the church from glory to glory to glory. It's not our wisdom. It's not our strength. Because there's a day when our wisdom will fail, when our strength will fail, but the Holy Spirit will never fail us. Nanga leo le poto leo la tamai. Nanga yei kai me umai le poko. E ai kai me umai le manosi. Ale nanga le tua. E alo pea. E uma ku foi ka ko mangeina lani. E ka fia ina le le tua. E sai kai na le tua. Ai sia. E o ni mai na paia. E vai ma so swani ya te ma. Ole mana ngale wa ye chacho. Ai maha ufau le tala tu spa ia le mai. Ole mana le mana pa ia le pa tu ina Yesu mai oti. Ole mana lana wa te tonu ia te oe. And I want you to think about that because you need to grasp that the same spirit that brought Jesus back from the dead is the same spirit that dwells in you. Do you know the power of the spirit that is working in you? Because as long as the devil blinds you and keeps you from seeing the power, you will never be fully engaged in the power of the Holy Spirit that has for you. Na markana Yesu e ko ke faya me si aku me faya. Ele fa pela ka ko ke faya me mo faya mo ka ko show. Ai faya o mo mo ni o le tu. Ele fa me Yesu e si aku me ko ke faya. Fa pela si aku me ka ko ke faya. O mana o ya mana faya. Ala sili wa ya te oele mana faya nei tai. Fa fea mai lo maftana malo mala mai ya paia mo na wa ele ma faina tato ole mana le ya hako kele mama in wingo le mana paia. And today I want to help you understand that because another thing is some of us are afraid. Etelo kato tana ko pepe le mana paia. I ent up to alo mo taia me afeta lai mai Yesu mai awa to te pepe. Nanga lefe mai Timoteo ele tuina mai le tua se ama ka ko te pepe ai. Ale amama ya e ma losi ai e alofa ai e ma fautonu ai o ai e ona mana le o e mana paia. God did not give us a spirit of fear, but of a sound mind of love and of power. And I want you to understand that power is in you. And we need to activate it for the glory of God. And I want you to listen to that. It's a Holy Spirit. If there is a Holy Spirit, that means on the other side, there are unholy spirits. There is a Holy Spirit, and there is evil spirits. E foi sia langa le filo con capo capo ina o langa le anga. Na tato fai tau ele fa mai tusi efesos mai. Ele o tato tau mani sanata. Ah, le fa mai efesos mai o fa mai. Ele o tato tau mani sanata. A o ni sili ma fai ule ma li o le poli ule o le nei la lani a to ma langa le anga I mea o le langi. So le mea la e fa tau ina. Na le foi ka mai le anga le anga. Acabo le makahana ai e ke ia o e muri muri amo le anga le anga a o le fakama le anga paia e kai ina tato o anga mo le tua. There are spirits that are unholy. That's why the Bible says in Ephesians 6:12, we don't wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts. There it is. Spiritual beings. That's why we need to understand that when we come to church, it's not a physical battle. It's a spiritual battle. And then Paul says the weapons of our warfare, they're not of this flesh, but they are of the power of the Spirit. Why? Because our battle is not against the flesh.
mela ngai kapo maka e leo tangata au nganga le anga ngai influence inga kai faya bioma mela ngai fa mai o penga le fa ngai tato e leo ki au penga fa le tino au penga fa le nganga ala au penga fa le nganga ia talo fai tau tu spaia. Pastor, that seems too simple. Yeah, but many of us can't do it. See, something so easy and simple, but a lot of us, we don't fulfill it. Because the Word of God isn't difficult. We make it difficult. We put a lot of hoops for people to jump through, but the truth of the matter is this. All you need to do to engage in the power of the Holy Spirit, plant yourself in the Word of God and pray every single day. E ke whai alo mea ngau, ke whai aku i ake oe, e ke wawai ngai se suringa matautia I lo wolanga. Ai lenga ole whamei whai kaukus pa ia, whkua kakala lea sa. Whkua kakala lea solulu. Al ka ngaka nau lea fionga pa ia lea tua, le whamei whai salamo. Amo ia tangata le savali le filfilinga o ea ami o leanga, e le tu fo le ala o ea ngasala, e le nofo fo le nofo o ea ta wenu. Ai nau o ia I le tu la fono. Le tu la fono leo le tua, e nau iai, e mafau iai le au a toa ma le po, e wha pei e o io se la au, ua totoi taftafani o le vai tafe. Ele ole mangui o la au le ko le vai kafe. Ele ko nga o mi fa ka le kimu. Langa le ku au ka fa me mau iso sia e o la ai. Au le la au e ku mamao ma le vai. Ia se longa e kimu fa mau se mea. Ale fe mai amu ia le kangaka e ngau le upo le kua. E fa peo se la au e ko I ka fa kafo le vai. Le foi fa mai Yesu I le wane fa I le fine Samaria. O au o le vaiola. Plant yourself in the Word. When you plant yourself in the Word, you'll be planted next to that flowing water, that living water. His name is Jesus. Jesus is that living. He's going to sustain you. That's what it says. It says, every other tree, they'll start to die, but you'll continue to flourish. Everyone else, their leaves will wither, but not yours. You will continue to flourish in season, out of season. Why? Because you're planted in the right place. Le malama le mano le nganga pa ia nei taia. Le lana fa mele mo yo ane fa upetas. Le au pele. Aua to te fa longo ia nganga umalava. A ia o toa tofo ia nganga pe mai le tua I lato. A wai to tele perfetta pepelo o atu I le lalolang. Nango lisi le ngā luenga o nganga le anga ia. E o mai fa sese o ma. O le au tala pepelo le fa mai tu spa ia ai fai tau ai o ai o le tamau le pepelo o Satan. Le la fa mai o anganga pepelo uma ia e o mai a Satan. Wa tato I loa lau le tato fili lea pau a le au ngau le fili o le ngaoi fasioti ma le fau matia. Po le ala le mangai o anga me kufaku ia ke oe ma mili lo pa kua whapea. Saia oe la le lei au ke popole fua. Awange e ngalo mea lea. This is his one goal. Steal, kill, and destroy. That's why we need to be alert. Because while the Holy Spirit is trying to do his job, the evil spirits are at work as well. But I want to ask you this question. How can we distinguish the two? Because John tells us to what? Test every spirit. Don't believe. 1 John 4 verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Because many false prophets have gone into the world. So we need to test those spirits. But the question today, how do we test the spirit? And I want to give you 3 ways by way of our passage this morning. E tolu ni awale mafaina tato I loai le ese senga o le anganga pa ia ma anganga leanga. Mea mua tato faitau ai, fa mele tato tus faitau, but when the helper comes. I say that again. But when the helper comes. Le fa mele tato tus faitau a maliu mai lea le fesoso ani. Ia vase fa leile upunga le fesoso ani. O ai lea lo fetala Yesu le anganga pa ia. Le mea mua e te malam lamai o le ngā luenga mua o le anganga pa ia e whai ma fesoso ani ia te oe.
The first thing that we need to understand here, when Jesus says, but when the helper comes, he's referring to the Holy Spirit. The first way that we can tell that the Holy Spirit is the Holy Spirit is because he is our helper. And I want you to understand, when we look at that word helper, what does it mean? The Greek word for helper there is parakaleo, which means an advocate, an intercessor, a counselor, a comforter, and then a helper. When you look at that word parakaleo, two words there, it's a compound word, para and kaleo. Para means to come alongside. Kaleo means call. That means the called one to come alongside you. And when you think about that, this is what it's saying. It's saying that when the Holy Spirit comes, God is not a distant God. He is a very close God. When the Holy Spirit is called a helper, he comes to stand aside you to help you through those difficult times. And that's what you call a real friend. We have a saying that a friend sticks closer, right? That idea of being close, the proximity. That's the idea here, that as a friend, the Holy Spirit is always with you. He's ready to help you. But the problem is we do it on our own strength. We want to do it with our own wisdom. And the Holy Spirit, our helper, is right there alongside, waiting. Just ask me. Ask me and I will do it for you. Now, le famile upo e lingi leo le para kaleo le wingo le upo leo le para ole tutu au tafa ole kaleo le wingo ole vala wina le wingo le faupunga le faunga Yesu ole anganga pa ia ole kangaka wa awina mai e tu fa tasimoe ele kuma mau ele kuma ole kauvala au ai fa mai sau e fesoso ani ate oi ile ao male po so se kaimi e kenanga mi ile anganga pa ia ele kuma mau mai ala tu fa tasimoe le isi wingo lo pula feme e peyo se loia ai loia o kangaka ke kongi e alo e kui luma o ele famsingo e fai ia masui oe le feme mai kuspa ia o le anganga pa ia e fai masui oe e tu ile va oe male atua o mea kako ke le iloa kakalo iai awa lava le anganga pa ia e tatalo ma fai tonga moi tatou e fautua i luma o le atua o le ngaluinga ngau le anganga pa ia amo ia oe mahau. Blessed are you to have this kind of help. Because when you look at it, Romans 8, 26, 27. Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses. Listen to this. For when we don't know what we should pray as we ought to, the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Did you hear that? When we are weak and when we don't know what to pray, it says that the Holy Spirit, as our helper, who is alongside you, is praying on your behalf. And I want you to be happy about that, because this is the thing. Sometimes we forget to pray. But praise God, we have a helper who's always standing in the gap for you, who's always praying for you. Amuia tatou lang le famei tu sile Roma valu luas ful maleona famei e fa apea fo ile anganga ona fesosoani ngau fai mai fesosoani ona fesosoani mai lo tatou vai famei awa tatou te le loa me te tau ona ole atu ai ia te ia ai peitai ole anganga pa ia e fautua o ia moi tatou ile oi ele mafai ona talaina le ale wingol mele langa iai kai me vai e kako e ai kai mi ele lo foi ka ko le kakalo iai ai fa kai le tu le fa mai o le kai ninga e ku ai le nganga pa ia ma fai masui o e luma o le tu ma kakalo aku kakalo e kakalo iai amu ia la o ma se ke le o ngai so a e fika le kau e ko ngai se lo ia lo se me ka fie ai fa kai ele ka ko ngai so ngi le Lefa mai Yesu e tatau ona auto e fo ia tu le langi aisia a winga mai le fesoso ani le ia te oi. Praise God, because if you go and get a lawyer, it's very expensive. Some of us refuse lawyers because it's just too expensive. But praise God, you don't have to pay for the Holy Spirit. All you have to do is believe in Him, and then He says He will empower you and equip you with the Holy Spirit. Ia lai fai mafau lu mau le tua. Ia o leo se lo ia kukongi. O le me fai fu mai le tua. O le fesosoangi mo oe mau.
I kaimi kako ke vai ai, I kaimi kako ke leilo ai se me ka kalo ai, ai whafkai le tua, o le anganga pa ia le whai masui mo e ma. We malama lama le wingo le soso ani mai o le anganga pa ia. He is our helper. He is our advocate. He is our intercessor. He stands on our behalf. Ke loe o al kaimi ngai le ai whai ngā wenga le anganga pa ia. Le ai whai. E whai kako saunga, ai le ai foi fule nganga pa ia, ka kalo mo le uso lea, ka kalo mo tua fine lea, fe soso ai langa peo kam whai aku, il kako kapo inga, nga ioi mai le nganga pa ia, ai le foi nga ioi mai foi nga nganga lea. Au le ngā luenga la leo le nganga pa ia, ka kalo le tua leo le wina le mawhau whau au na le aso nei. Langa eis ka ngaka i o mai loku, ala se kia. E ai mea le ka fia langa o ngā luenga langa o le nganga leanga o ki Apollo ai le fe mai le nganga pa i o langa ngā luenga e fe soso angi ya ke oe e fa sa o loso ina oe mea ngai sai ki ai oe o mawhai le mana o le nganga pa ia le o lo tatalo i le tua fautua i le tua fe soso angi ya te oe mau ia vi ia le tua ono le nganga pa ia. What a great help. Oe malama le soso angi o le nganga pa ia. Me ngai kako ke loa, kako ke le mawhaia se mea. Kako ke le mawhaia se mea. O le a lava lau fia malosi e ai le aso e umai le malosi. O le a le kele o decrease i le a uma e ai foi le kaimi e wakau le loa ai foi se mea. Ai le sui a le mana o le nganga paia. E mana o le nganga paia le ngā lulua e kako tua ai ngā mai ngā luen. Le o whai langi lako ia lako ka mawhainga a. Au le nganga lavo le tua le o ngā lua le mea ngai. Au le whaalawe lave, ia o fefe. Fefe kau kala. Fefe kangisi. E o ale kangi e kau keu kangi. Usa lau ngā lua ko le nganga pa ia ale. Ale kau wha keu wa. O le whakanga le nganga pa ia. O le almeke popole e fo iska ngaka. Whai ngā luenga le nganga pa ia. A kangi e kua po e lo waka leke ha pei ko. Alwa oe. Mele ia se langa le pu e live ke uam. E wa loe mai ngai o ai ngalai sa mo le makanga o lo kangi le o ke ka. Si ele e kako manga ku ngaku le ngā luenga le nganga pai. Langa ke we whapea ele kauemu, ngā kauemu fo i e lau so. Lenga whamei sole. O la me kupu o, ele ke ale iwal kai o ala uonga. Si e whai mai o e kangaka. E kangaka e kauemo, e kangaka e whai e o whai kongu lok. E kangaka e le fia pe avai aku a kangi, e pe o uncomfortable hapea le fo la pisa mai fo i masong kangi. Awa e ke uncomfortable i ngā ruenga le nganga pa ia. Pe whai kio mai lau langi, pe kauemo mai lau langi, pe whai mai kangaka ia ke oe. Alua o e whai le mea finga ngalo e le nganga pa ia. Nā le mea mai kuspa ia, awa e ke whaki ngā. I le nganga pa ia. Do not grieve the Holy Spirit. Langa ke loa, how can I grieve the Holy Spirit? O le alaku nganga pa ia kui e koe whao ngā oe, ai laki sili ai alu se iskanga. And a lot of us are like that. We grieve the Holy Spirit. Ke loa o le nganga pa ia, e yonga na ngonga. O le mea la leo ke fia wha malosi aki a koe, a whai o le kangaka le ki wha peso se au alu le iskanga. E ai le aso, e le koe alu aku le nganga ia ke oe. Nga e kilo la ia le whakumuinga o iska ngaka le nganga pa ia. Nga e kankangi le kofi ngao iai. Alanga o lewa e kike e mawhaki ngai le nganga pa ia. La o lewa nga fia nga lua ia ke oe. Alanga o lewa fia maanga ia. A o leka whai aku ia ke oe. A e whai kau le mea nga kupu le aso. A e fia i loa. Whai kau le ngā luenga i lua. Whai kio ka ngaka whamai lale wa o ngā ngā. E ko e ma wata wem. Mea ngā ia i loa. A ho mai ka ngaka e whai oe. Alua oe. Whai ale fina ngalo le atua. Langa iei kai mea whamsingo e uma. Ia wake popole i fua e kufo i ka ngaka ngai whai o e luma o le atua. Ai whai le ngā luenga o le nganga pa ia. Neisi awale fsosoani mai le ia le nganga pa ia e taitai ai tātou i upu moni umalawa. He prays for us, but he also leads us into all truth. If you look at John 16 verse 13, it says, when the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come.
Ewe mai ai amaliu mai le anganga pa ia, e tupu mai ai le upumoni, e tai ia te oe, mahau I upumoni umalava, a wa e le tautala fua o ia na o ia, a o mea umai whaalongo ai o ia, e tautala ai lava, ma whailoa mai ia te o tō mea e o mai. So in other words, when the Holy Spirit moves, He's going to guide you into the truth of Jesus Christ. And I want to help you understand this. He's not going to teach you anything new. Because you listen, he says, he will not speak of anything under his own authority, but whatever he hears, he will speak. Who is he listening to? Well, if he is where the truth is coming from, then we need to understand that the word says that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So he is listening to Jesus. Everything that Jesus has taught him, this is what the Holy Spirit will come and remind you. This is a new thing. This is a new thing. The Bible says there's nothing new under the sun. You need to be careful. Ole mea fou lea, ole mea e o fou mako e kalesia, o fou le whainga ngei mea, ale vei kuspaia, e leise mea fou I lalo le la. Le voi fa mai kako kusfai kau, a sau foi le nganga paia, e le kau kala I longa ia pule, ai ka vai fa longo le le fina ngalo Yesu, le mea moni mai Yesu, o ia la le fa matala atu ia le upumoni Yesu. So he will only testify and speak to you on the truth of Jesus Christ. Leisiku e ile nganga le nganga fia ka o mea fo le o la ngonga mai le ko ai le mo ku spai ai anga o ia ngai mo mea fo ai le fa me o le nganga paia nga o mea nga fikalai a Yesu o mea nga le fa makala le nganga paia e le kau kala sanga pule e le kau kala se mea fo e kau kala ia I le afionga pa ia o le tu. Mea langa I e whai keke o le singa awale mwhainga I loa I le nganga le anga ma le nganga le. I e whai keke lava po ai a nganga ngai kai oi. O wal fia kele le mea fou. No, there's nothing new under the sun. And as far as I know, this is the same gospel. From the very beginning till now, it hasn't changed. Ele sui al kuspaia leo. Kuspaia ia nga whai kau mai kou makua ia leo whai langi lako whai ngamalanga. O kuspaia lea umak foi kako. O kuspaia lea e le sui al upo le tua. Mea langa whamele nganga paia nga o mea ia. Mea o ke whalongo ia I le upumoni o Yesu. Pau ia o mea o te whailo atu ia te oi. Ai e whai keke lea nganga ia alu ia. Mea fau le fia whai. Whai keke iai. A leisi lea mea. E le mawhain kako I loa le upumoni o Yesu. Pea whai ele whai kau. Aisi ngā mea whasea ia le skanga. O le sawa, o le mea faulea, ia kaluai le whai kau kuspaia. Alu wakua ia la I maia. E sa o la o kako mea faulea la whai. A wala ngā alu, ele mau le upo le tua. Ele whai tau le upo le tua. Lango lisi le fesoso ani o le nganga pa ia. E toe whamandatu atu ia te oe, le awhionga pa ia o le tua. Another gift of the Holy Spirit is that He reminds you of the Word of God. But I want to challenge you. What is He going to remind you if you don't read? How can He remind you of anything if you don't know that Jesus is the only way to heaven? Mea ngai whatau wai lo whai tau le tuspaia. Langa a saulo le anganga le angai whasese ia ke oe. Wai lo le oe maul kuspaia le ai peia le sao mea ngai ki whai mai ai. Au ka ngaka le whai kau kuspaia o le a mea mahalu. Sau folis ka ngaka o le mea fou o loko mai fo I la loko. Wa uma loko laro langi wa oso ai solo. Langa le mau wa ale mau mea fou o nganga pelo. Ia e tu mau le upo le tua. Mea ngā a whai aku so o ia so whai kau kuspaia o le kahua ngā. Langa yo o fo I lau kula ia kui luma I e mawhainga e test mai le upo le whai atu. Mea ngā whai aku awangi e sau ai le au mai alo kuspaia. Po le alo whai mai se umanga o kau loko awa le pelo. Au mai lo kuspaia whai kau whalelei. Kako oe vava ai le upo le tua. E wha sao, e awai, e wha poto, e wha tonu ai tātou. E au ke sau whai mai o kau loko lufu. E leil kau loko ai ola iai. Lang o leisi vai nga usu sky. A whai aku lal whai au mai lo kuspaia. Au mai lo kuspaia. Au wala kia ia lo pelu l'fale. O kau a whale nganga le whai. Mea la ngai e kakau o mai ma le loto maua lano. Le uko whalongo ai.
Finga ngalo ngale atua. Loto mawalalo. Amen. Leisi vaenga tanto faita wai vaenga longa lua. Ama liu maile fsoswani famei. O le o te awina mai ya te o tou mai le tama. We whanongo iai. O le na te awina mai le tama. So another way that we can distinguish that the Holy Spirit is the Holy Spirit, Jesus says he is from the Father. He's not from anywhere else. He's from the Father in heaven. Famei o le anganga pa ia mai le tama. O te awina atu ia te oe le anganga pa ia mai le tama. O le tama le langi. Le isi la vaenga taua tato malam lama ya fape o le ale wingo le mea. We need to understand the Holy Spirit is the third person in the Trinity of God. And sometimes we forget that. O le isi mea tauna fataua ia tato o le wingo tala le Yesu na awina mai le tama ia tato manatu o le anganga pa ia o le persona lona tolu lea o le tolu tasi pa ia. A fesili o le ale wingo tolu tasi pa ia o le ale wingo le fatasi o le persona lona tolu le winga lea o winga fa atua uma le tamama le alo le foi wata tonu le anganga pa ia. Langa yailis ka ngai whapea, wa lava le tu o te au au nei ai, wa lava Yesu ke riso o te au au nei ai, ai pe ese ale anganga pa ia, le a tato whaitau tus pa ia le ai, o le anganga pa ia, o le persona lona tolu, o le tolu tas pa ia, le ale ringo le mea lea, it means that he is eternal, omnipresent, omniscient, omnipotent. That means that everything that God has, the Holy Spirit has. A feta lai le atua, wa feta lai foi le anganga pa ia, a feta lai Yesu, wa feta lai foi le anganga pa ia, feta lai foi le nga pa ia o le atua le tamba le atua le alo lava na ai le fa pe ese nga me le tolu tasi pa ia e ui lava ese ila to ai tasi la to fina ngalo tasi o la to manatu ele ese le fele e tasi uma a feta lai le tu le mele fai o le ngai fai le alo o le ngai fai le nga pa ia ai tato ilo le nga pa ia o le atua e mai le tama. He is the third person in the Trinity. And that means that everything, all of the attributes that is in God the Father and in God the Son is also in the Holy Spirit. If God is eternal, so is the Holy Spirit. If Jesus is omnipresent, so is the Holy Spirit. And we need to understand that. Say amen. Another thing is he is a person. And some of us forget that. Because when we think of spirits, we think of ghosts. Right? There's a popular song we like to sing, I've got it, right? Everybody remember that song? Something down inside of me. I can't explain it, but I got it. What did you get? The Holy Spirit is not an it. The Holy Spirit is a he. He's a person. If you were pesile, I got it. I got it. Nangale malam lam ole nganga pa ia ole tangata e ui lava ole nganga ai ai ona winga faaletino nanga keilo e keilo ai me e keilo e tau tala le nganga pa ia len ko faalongo ngi kai au se talai le nganga pa ia kau kala le nganga pa ia e faalongo fo le nganga pa ia e tau tino e tai tai e failoa e iai fo le fina ngalo le nganga pa ia nanga mantua ole tusile ile momoka ni to sulu fa mai e tofu uma tangata ma mea lofo le nganga pa ia. Ai fa meila o ile pule le nganga pa ia na te tufa ina nei mea. E tau mai e iai le pule le nganga pa ia e iai le fina ngalo le nganga pa ia. E iai foi la ngono le nganga pa ia. Pe un tam fai tu stemio sola aua e te faa tinga. Anga faa pe anga o sia nganga e le isi mela ki ngai fua. Ai langa iai ona la ngonga le fa mai aua e ke whaki ngā. E foi le iswe upu fa mai aua e te upu le anga ina le anga pa ia. E iai ona la ngona. E iai foi le poto malama lamo le anga pa ia. He has a wisdom that is from God. And if you look at 1 Corinthians 2 verse 10 through 11, it says, but God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except for the Spirit of God.
E o ai mea loloto le atua. Na o le anganga pa ia e mawhai o na whaamatalaina. Na o le anganga pa ia e mawhai o na whailo atu. Ue malama le tangata le ingoe le anganga pa ia. Mea langa anga lue mai, whakanga. Anga lue le anganga pa ia au e ngalo. O Yesu anga lue mai. O le atua fo ia o na fina ngalo lava le tasi. Nang o le kaimi ngai wakako iei, o le kaimi o le nganga pa ia. Le fia ngai nga kuai, o le kaimi a le atua. Le nga fio mai a le atua tau tala sao ia Abramo, tau tala sao ia Isaako, tau tala sao ia Mose, Yosua, Kavika, kaimi o le atua. O mai le fia ngai nga fo, o le taimi leo wa liu tino tangata, a fio mai Yesu. Leo toe a fio atu Yesu le langi, ai awina mai le nganga pa ia. E o mai la le aso nei, o le ngā luenga le tasi o le nganga pa ia, ia tatou whama losi, i le ngā luenga le atua. I ese kaimi e ngā lue ai kasi lava i lato i luma o le atua. Mea lana ia tatou malam lama. The Holy Spirit is from the Father. The evil spirits, they also have a father. And if you look at John chapter 8, verse 44, Jesus says, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. And when he lies, this is the devil, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. The word of God doesn't, I mean, it's straightforward. Le pepelo. Ele aise upumone ia te ia. A tau tala fo i satani, o le pepelo a. O longa ia anganganga, o le pepelo. Mea la whamei o ia, o le tamā, o le pepelo. Mea langa ia kako iloa, o le whamei, o le anganga pa ia ngama liu mai le tamā. A o le tamā, o le tamā i le langi. A o anganga le anga, ia o lako kamarea, o le pepelo. Mea langa ia kako iloa i le esesenga. That's why I'm trying to help you understand the difference, because even now, the Holy Spirit of lies is working. But we need to spend more time understanding the truth. Say amen? Ia malmea mulmuli nei tai au. Wai atu fia moi atato. Mea mulmuli whamai. O ia lava e moli mau ia Yesu. Ato tus whaitau ngara iai. He will testify of Jesus. The third way that we can know that the Holy Spirit is the Holy Spirit, He's not going to come and talk to you about anyone else but Jesus. He's only going to highlight Jesus. He's only going to discuss Jesus. He's not going to talk about anyone else but Jesus. Lefe me e fai o le anganga pa ia, o ia lava e moli mau ia Yesu. E le sau e moli mau aku ia ke o se isi kangaka po se isi atua, wa na o Yesu lava e sau e moli mau atu ia te oe. Because when you look in that same 1 John 4, verse 1 through 3, le au pele, a wato te whaalongo ia nganga umalava. A ia o tō tofo ia nganga pe mai le atua i lato. Whameila al whai upelua, o le mea le nei, tō te iloa ai le anganga o le atua. O a nganga uma o e tau tino, ua maliu mai Yesu i le tino, e mai le atua lava i lato. A o a nganga uma e le tau tino, ua maliu mai Yesu i le tino, e le mai le atua i lato, a o le ane te keriso. We whaalongo iai. The spirit that testifies that Jesus came to earth is truly from God. But the spirit that testifies that Jesus was never on earth are not of God. Now you may say, well, what does Jesus being on earth have to do with believing? Well, when we understand the story of Jesus being on earth, this is the story of incarnation. This is the story of the Word becoming flesh. And when we look at the life of Jesus, if Jesus didn't come into this world and die on the cross to pay for our sins and rose again from the dead to conquer and defeat the grave and death once and for all, then our worship this morning is in vain. Coming to church is in vain.
But because we believe that when Jesus came, he wasn't some spirit floating around. He was actually in the flesh. The Bible says that he was hungry. There was a point when he wanted to sleep. He had no place to lay his head. The Bible says that when the soldiers pierced his side, blood came out, because if you pierce a spirit, you're not going to get anything. Ayay ka nga kayong apong, ilakal kong ilay niutino tangata Yesu. Famela ko kalkong nga uangao siya nga fio mai ole nga ole tu alef sili famel kus pa yang ayay kami nga fia moya Yesu nga ayay kami nga fia aya Yesu o winga yol fatino famenga alwatu foya le ya tangata turi lona autava ay famaya ay malingi maila le toto. Ele lola ya oenge ya le kuisi nga ay malingi mai se koko. Al mele kam faya kwai anga le liutino tangata le loko uma fio mai Yesu mama liu mo oe ma uma tu mai le oti e leisia o ngale kako saunga le aso nei leisia o ngale kako fatu atua leisia o ngale kako mefai ngale mai mau kako kaimi ai leo tato e lo fa mai le nganga pa ia fai mamoli mau ya Yesu ke riso e fa mauti no atu ya te oe ma fa mau ni atu ya te oe yoe na tu ua le mamalu o Yesu ke riso tu ua lo na nofo ali ai a fio mai le lalo langi ai sea e fai masui mo e ma o anga le fio mai Yesu e le ai se ato to e ma fai ona fai le mele nga fai Yesu a mela le fa mai lo le tusi le fa mai e fai tete I nganga ya watu ya te o ma fa pe atu a woke kalkong le fio mai Yesu. Those are the evil spirits. But the Spirit of God, he will testify. The Word became flesh. Jesus had to come so that you and I could have salvation. It's a huala tato fa long long le ngapa ia. Ta hua tele. Le ngaile sa we moli mau atu nistangata. Ua na o Yesu Keriso. Ma le mea la na te fiam na o fa umai tato la ua nei tai au. Le le fa melta lo Yesu. Tau te moli mau fo ia tea. Awa ua o tau fa tasi mau. Talu le amatanga. Kusol kala le fa Yesu yo na uso. Avala watu le worship team. No tala le na fa yatu e Yesu yo na uso. Le fa mai. Tau te moli mau fo ia tea. Awa sa o tau fa tasi mau. Talu le amatanga. Le wingo tala Yesu. O kou yanga o vala wingo. Le ko sfulua le. Tolu tau sanga wa kou fea lwa ima. O le mafuanga o le ngā whelua inga. Ma le ngā whisota inga. Ina ia whai ei o tau ma whai vo tangata. Ina ia o atu ia te o tau na ufina ngalo. Ma le polo inga sili ia o atu e whai no o mamaso. A le whisili la whawhea tātou le aso nei. E whawhea na whai tātou ma moli maua Yesu. Ai kako ke le whawai a Yesu. Amu ia la uso ia langa le fai kala Yesu le fai ona uso ona o le po muli le o lo tala norma ona uso fa me e fai foi o to ma moli mau a wasa fa tasi o to ma o mai le amatanga ai fa feta to. How can we be witnesses if we weren't unlike the disciples? They had 3 years that they could spend time sitting down listening to the teachings of Jesus. And that's why Jesus says in that last verse, and you will also bear witness because you have been with me from the beginning. The question is, what about us? How can we be his witnesses when we weren't with him from the beginning? How can we be his witnesses when we haven't seen Jesus in the flesh? These guys did. That's why they say they are eyewitnesses, because they saw the Word become flesh with their own eyes. They saw the very presence of God with their own eyes. Man, blessed are they. But how about us? How can we be witnesses if we've never seen Jesus walk in the flesh? Whawhea na whai tātou ma moli mau. Pea whai tātou te le whawai mua ya Yesu. Amu ia la tau na wawai a Yesu. Ai whawhea tātou. Whawhea tātou e tā lai tala lei ai tātou lei wawai a Yesu. Let me help you. Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Listen to the next line.
then you shall be my witnesses. We've never seen Jesus. Good for the disciples. They can go and testify because they saw Jesus. But even though we haven't seen Jesus, this is the gift of the Holy Spirit to you and me. But when you receive power, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and then you will be my witnesses. Ai maua e o tau le mana. Pe a fio mai le anganga pa ia lunga ia te oe. Ona whai eile i o oe mau, mamoli mau ia Yesu. E ui tato te le vavaai ia Yesu. Ai wa lava le mana o le anganga pa ia. E whātunu ina i tato. E whai ai tato mamoli mau ia Yesu. Lango le tala lea Yesu, amo ia oe toma. Ue whai mai wa e vavaai mai ia te au. Ai amo ia tangata i le vavaai mai ia te au. Ai tali tonu pea ia Yesu. O le mana nao le nganga pa ia. Le kalesia, mea nao lo tatalo. Ia papatiso ina tato le mano le nganga pa ia. Ia whātunu ina tato le mano le nganga pa ia. Ai sea, tele tama whanau sa moe manao mia le whaola tanga. Au le whaolave lave. E leo taita ina tato le nganga pa ia. O lo tato fefefe pea. E le mawhaina whai tato ma moli mawa Yesu. Pea whai ele whātunu ina tato. We need the power of the Holy Spirit. That's why we don't be afraid of it. Let us be filled. That's why Jesus said to them, don't leave Jerusalem. Because on your own you cannot do it. But instead, wait. Wait for the power of the Holy Spirit. Amen. Church, that's my prayer. Not just on Pentecost Sunday. Every single day of our lives. May we be filled. May we be baptized by the power of the Holy Spirit. That's what you like my daytime. La pese tanto pese leo te fia nao ia matua saili atu le manga pa ia. E le whaia tanto wala au. Ai a whaia moni lo tanto numa i le mana le manga pa ia. A ole ka o fiofi. Ai whaatanga le manga pa ia. Ina ia ma lue mai a te oe. A whaia le papatiso ina whai oe le manga pa ia. O te talo le aso nei. O te talo le aso nei. Ia papatiso ina oe le manga pa ia. Tanto si ai o lima masai atu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Father.
mai whātua tua. Ai whawhitai ta mai leo ina mai o le angama paia. E whai ma whesoso ani ai mātou. E whamanatu mai le tua. Ia mātou whamalosi, ia mātou tūmau, ia mātou kina whinau le tua. I le ngā remo e parawina i mātou. O le te talo le tua, a ngana paia, ia e papatiso mai ai mātou tama. E le nau le aso nei, au aso uma o mātou o langa le tua. Ia i luka iai mātou loa nama. Whai ai mātou ma mori mau ia te oi. E mātou te o atu ai le tua. E tā lai le tala le nei. Ia whai nu uma maso. E pei o nei e wholofola ina iai mātou. Au mātou i loa le tua. Mātou te le ma whai e se mea. Au loa malufa kasi mai le tua. Ia e whamanuia mai le tua e lau roto. Ia e whesoso ani mai e mātou le tua. Ia maua le loto tele. Maua le ono sai. Ia whātumu ina mātou. I le mana o loa nganga pa. Ia mātou te mawhai ai mea uma le tua. I lau whesoso ani mai tama. Nalo le tua ia vese le fefe. Ai atu mai le tua le nganga mātou te loa ai. O oe lava o lo soifua. E ai se mea whaingatai no fio tama. Ia mātou tu mātou tua o mātou tanata. Ia te oe malo fina ngalo le atua. Whamanuia mai oe nei e kālesia. Awa lava nei taita ia e le poto mai malosi. Ia taita i lava oe a ngana paia. I mea uma mātou te whaia. Pule mai oe tama. Pule mai oe Jesu Kiriso. Pule mai oe a ngana paia. Whaia lau fina ngalo e leo mātou loto. Ia via oe tama. Whaftailo lofa whaftailo angana nei. Whamanuia mai oe tama. Ia mātou ora ia mai ia mātou sustai. Ana mai ia mātou whaia lau fina ngalo. Tono mātou aima. Tono mātou ngā renga so se mea mātou te whaia. Ia mātou whātino ina lau fina ngalo le tua. O le mātou talo le tua. Ia via oe tama. Nei mea umo o mātou o le mahau atu. I le suafa o Jesu Kiriso. Amen. Tai tatou la mai halo. Ia tua hale. Ja, apalama whamamusi tatou kāresia. Thank you, Lord. Ia po tatou sauninga nei aso. Ia, leo tau mai atu. I hinga o le aso nei. A oso uma o tatou ona. Io le aso whapitoa ale, whamanatu e le aso Pentecost, toi whamanatu i a tātou, le tā au o le ngā ringo le manpa ia, le ngā tei tātou o lama, ai te tonu fo le kāresia, amen. Tono le sire me tau le waka aia i wāwenga o toi tupu mai. Ia lama o mea na e tupu i le ngā lue mai o le manpa ia. E ngā lue mai o le manpa ia, mai e waka aia ia i mea siri. Mea matautia e whaia e le tua. Au le ki la tātou, ia whātanga. Au e ke whewhi ia, a whākanga le amai. Amen. A ia whamanbia mai le tua ia tātou umalawa, whātai tātou livestream. Tātou umolo o tamata mai nei tai au. Tālo le tua, ia o ngāle upo le tua e whaima soswani o oe. Ia ai mai se fwoi te nei vai tau o tātou iai ia, a malosi tu mau. Maria Saida Bear, God bless all of you. Thanks for tuning in. We'll see you tonight at 5:30. Thanks again for being with us. In the name of Jesus, amen.